Кара деңиз флотунун комутаны терилди. Рус тешвикатчылары Украина махсус операция куветлеринин акыярга япкан ужуму нетижесинде адмирал Виктор Соколовнун өлтүрүлгенине дайыр хабарлерни яланлай. 5 күнлүк тенеффустен соңра Рус мудафа назири Шойгунун мушавересинде иштирак эткени экранларда көрүндү. Онлайн багда булунганлар сырасында Соколовну фарк эттилер. Оны аракет этмеген бир шекилде бир кач дефа көрсөттүлөр. Шымды жок этилген штабтаки одасында отырган кеби булунайды. Ведется работа по комплектованию соединений воинских частей. Бір кач вакыттан соңра акыярнын пропагандистик менбаалары Виктор Соколовнун Кара деңиз флотунун футбол такымыны мукафатландырганы иле баглы видео яйынлады. Ама мында Соколов заман черчевесине түйшмеді. Чүнки Черноморец такымынын мукафатландырылуы иле баглы лейха акыярнын Дегер каналында да 20 сентябрь күнү яйынланган эди. Белки де текрар мукафатландырууну тешкил этип, Соколовнун аятта алганын испатламак истедилер. А что у нас случилось? У нас ничего не случилось, жизнь продолжается. Бейя сарайда штабка япылган ужумден хаберлери олганыны, ама шымдылык таздыкланажак бир шей олмаганыны кайд эттилер. Рус адмиралынын акыбети акта CNN яйынында мудафа назири Рустем Умеровдан сордылар. О комутаннын өлтүрүлүвү яда аятта олганы иле баглы малыматны не таздыклады, не де яланлады. По-перше, він на наших тимчасово окупованих територіях. Його взагалі там не повинно бути. Тож, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території. Украина махсус операция куветлеринде малуматны тешкергенлерини кайд эттилер. Анда Кара деңиз флотунун мушавереси вактында рокет ужуму иле 34 субай өлтүрүлгенин билдирдилер. Махсус куветлерде кайд эткенлерине көрө жесетлер парчаланганы үчүн да бир чокну тешис этип оламадылар. Айны заманда Америка сеси Пентагон рейсинин сабык муавини Дмитрий Альперовичнин сөзлерине таяна. Онун пикиринче Соколовнун өлтүрүлгени иле баглы малуматлар Украинанын жебедеки bir çok muvaffakiyetlerinden dikkatlarını çeki. Misal olarak Britan istihbaratının fikrince Ukraina'nın işgal etilgen akıyarga yapkan bir çok ucumları Rus flotuna Ukraina limanlarını kamaçavga almak, Kara deniz akvatoriyasını nezaret etmek için keder etti. Воевали, нас дед. Рус комутанларынын yok etülüvünü ve işgal etilgen Kırım'da Rus askerlerinin cesetlerinin yakılıvını işgalci hakimiyet balalarının arkasında gizlemege niyetlendi. Ve böylece balalarının iştiragının efsanevi Akyar adlı yerini yırlagan flash mob başlattı. Şimdi bu yer şehirinin marşı sayılan. Bu yerini Stalin'in ölümünden sonra Kırım cenkinin 100 yıllığı gününe bağışlap yazgan ediler. Ты лети, крылатый ветер, над морями, над землей. Расскажи ты всем на свете про любимый город мой. İşgalci hakimiyet yerli propagandistik matbuat vasıtalarının yardımı ile akıyarlılarını sakinleştirmek için faaliyet başlattı. Olarının fikrince birkaç Sovetlerden kalgan yerler kolonizatorlarını ilhamlandırmalı. Көрүнүшкө көрө bu bazılarına gerçekten de tesir etti. Мне не страшно, потому что я под защитой такой армии, такого флота. Какой-то терпеливый такой город, какой-то такой он могучий. Просто не надо, чтобы люди паниковали, вот и все. Kırım ressamı Bogdan Ziza'nın hukumunu değiştirmediler. 15 yıl hapis cezası. Siyasi mabüsünün ablası Aleksandra Barkova'nın bildirgenine göre himayeci tarafının eposu şikayetlerini reddettiler. Şimdi 28 yaşındaki Bogdan'ı Novocherkassk Rus hapishanesinde tutalar. Anda o bütün siyasi mabüslerinin serbest bırakılması talabının açlık tutkan edi. Mahkemelerde o cenkке karşı protesto sebebinden terrorizm ile bağlı bütün kabahatlavlarının esassız olganını bildirген edi. Malum olgаны üzere o кезлевде işgalci memuriyetinin binası duvarlarına sarı mavi boya ve yakıcı ile şişe bırakkan edi.
Я знаю, що стопорить процес саме російська сторона. У нас є списки на обмін політв'язнів. Тобто, взагалі, тема обміну політв'язнів, вона наразі дуже напружена, вона незрозуміла. Останній обмін був у 2019 році, і це та тема, яку дуже важко зрушити з мертвої точки. Рус сакины Украина силалы кuvvetlері тарafında женклешмек үчүн Краснодарны терк etти. Рус кuvvetчилери ишгал этилген Кырымда 22 жашындагы генч огланны Херсон вилаятынын Мемури сыңырыны кечмеге ниетлегенинде тутканын билдири. Рус арби жинайтлеринин парчасы болмага истемеген рус ватандашыны девлет иханетинде кабатладылар. Зорнен чыгарган видеода Мабюс өзүнүн бу кыбы аракетini бойлай аңлатты. Я собирался дойти до как раз таки Херсона, где ВСУ, и сдаться им в плен, чтобы заниматься освобождением украинских земель. Кеченлері қачырылған эки Кырым татар саяси Мабюсны экстремизмнен күреш мерkezinde өткерілген соравдан соңра сербест бырақтылар. Эмиль Назарбековның evinde өткерілген тынтуф вақтында ишгалчилер силях ве тобан қыдырды. Рус описханесінден барды, яңы чыққан Арсен Джипаровны есе түккен янында ерге ятырып, аңлына силахты еттілар. Мабуслер геже ярысы евлеріне қайтты. Рус кувветчилері олардан не сорағанларыны тариф етмеділер.